Unang mikmat jong kamau kerwat konstituensi ubabat menta ya syuki menteri jong katanat ombam umdi ke sarkar jela uba renek ton lingdo tongkar hinan kesengi kalai terik uno opera ulayo ban pelat ya keskim na ka benta kipat ba ha ka jingmang ka balakot arklur nyob khandai lak sanpho hajar tingka bat kane ka deiru kawat jong ka jing pelat ka bakat do ya ki kam penroi lemba ka MLA skim ha ka ba ya kane ka skim la pelat ha phalau jong ka office se kam jong unong mikman ki skim ne kilat penroi balaplat hen kesngi kidan borok prapu artli ki jai skim kata ha ke SRWP kidan nyopu pratli ha ke Chief Minister's Special Development Fund kawai ha ke Intense Art and Culture Development Program IACDP kawai ha ke Development of Traditional Folk Music kawai bat ha ke Intensive Sports and Youth Development Program kawai bat kini ki skim kidai jong usnam arajar arajar arpulai baru samsnam ngila trehok bat ngila persang bersakri hok ipat ba leng ba kini skim go per ki ba ke sarkar kala penmang bat omde ta kata ngila persang banora ka roy ka parcel sa la kalong la baki surok la kalong la baki umbam ki umde la kalong la baki school building bat la kalong la baki water resource ngila yo skim ke bon ki department wat na po bordaru ka ba ji sisa ko abdi tu pi bangila du haka jinglong ni ka board ya ka skim border area kadau kalong nomor ba kasukar India na po ka ministry kalarai badai ban ice cream tang ya kisnong ki bahap hapo 10 kilometer te haba pa kita kisnong ki bahap hapo 10 kilometer om don syu kita kisnong hapo ka constituency jongi kalawan ra ka jing ya ki pajba jongi ka constituency ki ba community ba yo ka border area Henry wadla kam don syu ngalaya persang ban ya karpat na ka department ban grand new minister ban ikini ki officer ban syuya klong ya kata ka additional ke bangila la ban penyo na ka por ban kumbalong mentaro ngila yo kumba prapolak na po jong ka border area ha ka bala dep khot tendar menta badi on pentrei lemba ka border area ngila persang na kilat klenti baro ban man ra ka roy ka par ha ka ne ka constituency menta ha ka bana ka jing yedai ka border area ngim simpen pau ha ka ne ka flex ke bangin siyo ban pelat ban yo ban on vele kene flek kum kadak jog jik pelat paipa ye kene skim arp polai kene skim boda ye kenom pau hang tu andre nyiladep na kelengka department kala khot tendar ya kata badi pentrei ya kene surok na phote ut chalang warai bar kum joro kata mau tengam ha ka bagian si pentrei lembak ka boda area ngisa kumen nak bangi pai na baro kiliang ki department ngila yo I ya kajing ya chaprang hot kawai ke badang sanut haduk menta ya ka bagi paipa kila kwa dik banyo ino ya kajing peli ya kasih spa jing thia aku abani tu ipi baki de stang kisngi haka bangan sai kendo chief minister ula kulare nga udang kwa banwan hamo korwat jisku jingi no mo korwat haji sisa ngala ongi I bala da pimlachu kapor ngin yo ban peli na mangi hi gani spa jing thia ngila dep nadaw sedong ngila dep ke building ngila dep yo kalaj la dep seu ya kalaj bermentakin eye connection kalaj but kabas don kam ka jingtip jeng people da kalong nilai yo wadi ke sanction post ngilala an pendep naron sedong wala kalong ka hado kata-kata ngalai persang berbudin ya kena hispa yang tia nado bangalong amale ha ka ba ngitip ba manswa la yo sanction barang sekawan ai kublai yai barwel I balong MLA ketua kepor ilalan pernah je sokar ban ai sanction kumba prakror tengka ban trei kena hispa jeng tia Henry enda kila trei lalap bakamlong ka badap kata kapisa prakror namar baka building ka bahe don kamersna te enda kila le ka revise temer kala poi ru ar polai kror kala bo jing kala mi ki jingkeli ki objection ni komiti ko per babalai kan kiu haduk kata-kata na ka prakror hapan pen kiu haduk ar polai kror